Sanibona ngelinye ilanga ke ngangiqhamuka ophongolo sengilapha nje ecrossing lapha ukuthiwa kusenkonkoni khona ngiqhamukela ngakhona nje onangu baba uyahayikha lapha baba usekhulile vele ngilayisha abantu abawu8 futhi la eFrance sithi kwakungahleli umuntu nje abantu bavele bayihlalela emuva nje noma kuyinto engajwayelekile ukuthi abantu bangahlala eFrance City kodwa kwakungekho umuntu so ma hayikha lo baba bese ngiyama ngime nje ngaphambili lapha noba yayishesha imoto bese ngizama ukufaka ureverse ke ngihlehla ngesikhathi ngihlehla nangu baba nangiyambuka lesibukeni baphusha imoto yayiveni Isuzu bayayiphusha nobaba lo uphansi uyaphusha naye nomfana ongemuva lo ahamba naye uyaphusha babuqondisa steering nje baze bayigibeze ke onqinqameni lapha ngaphandle bayicime ke mina bayivale bayikhiye bese begijima beze emotweni ke ubaba afika ngena hlala lapha eFrance City umfana ahlalela ngemuva nje emva kwakho baba kodwa ngapha ngemuva eduze sliding door engena baba lapho seyayifuzela hey xolo ngane yami hey usoxolo mfana wami ngihlushwa ile moto man ufuna ukubheka izinto zonje ngapha eBay awuye eBay ngithi hayi ngempangeni hayi kulungile ngosala ngandlela kulungile mangifikile nje laphana thenga lezi zinto engizifunayo hayi ke sihambe ubani sibongo ngithi mina ngwakwamkhwanaza hayi kulungile ndonga ngiyabonga ngumpanza mina ekhaya ngapha kwamhlabele ngana eManguza emva kwerenke nje kunomusi wami lapho hayi bese ngibonga phela iintroduction baba ngithi hayi siyabonga baba bese ethi ukuphi wena kwa A noma kwa B ma umuntu ethi kwa A noma kwa B usha ama rank la a long distance asempangeni khona lese dropeni silibiza ngo A ukhona station ke libizwa ngo B ngithi ke mina ngila kwa B bese ethi oh ungubane ungubana ke ushaman ke wayekhona ngaleso sikhathi ngithi mina ngingubane bese ethi oh bengithi ukufaka kude lapha phezulu ngithi mina hayi ngingubane okay ukuphi ngokuhlala ngithi ngisendaba yakhe bese ethi oh sendaba yakhe ulapha kumzimela eshinduna ke eyayikhona ngaleso sikhathi ngithi mina kodwa yayisanda kwehla esikhundleni bese ethi angisabamkhipha nje ngithi anobalekela mina lo mawubalekela mina into ziyakubhedela nje bese ngidide ukuthi ngabe ukubaleka okunjani uyabona hayi bese ngivumvumisa nje ngithi oh okay baba ngithi mhlambe ubaba uzoqhubeka nendaba bese ethi nje umndaba yamaso sendaba yakhe ngithi mina ngiyamazi uyambona uvuke kanjani lapho kumndaba wayesanda kuthenga nje amatekisi amaquantum umuthi uhlala kimi kumndaba yamazi unathi Dlamini ngithi ngiyamazi lo wasemzingazi ngithi ngiyamazi bese ethi hayi umuthi uhlala lapha ngihambe nyathelweni ngayiseke lo mfana into yakhe nje ziqondile oba mina hayi ngiyaqondisa impela nje bese ethi ke ma ufuna umuthi wakho nje right into zakho ihambe right ufuna umuthi uhlela kimi bese bala ke umunye ubaba ukuthi uDen wakamkhizo wayiona phezulu naye uphi nje uDen Mkhize angithi wabalekela mina bamshaya ngokubalekele mina mawuhla umuthi ke ukuthintwe umuntu bese ngiyambuka nami ngamehla ukukhombisa ukuthi baba akukho nanganginika khona mina ongangami kube ngathi uyangisethe ethi hayi awunamali wena ngeke ngunike umuthi wena one nje ingane futhi awunamali ngithi hawu kanti baba usomalini umuthi bese awuthi ngususa na induku ufuna ukususa na induku nje fast uphethe i-suitcase noma i-briefcase lele number ngiyambona qonise number ukuthi phaqa livuleke bese khipha ke into eyintuma like into esa V omawulazi iV noma into esa raisin yabona into eshwaqile nje kuyinhlavanyana nje avela kujikijele lapha ku dashboard ethi ayihlala lapha le nduku ke mfana wami akekho umuntu ongathola uhijack imoto ngoba boyitshela ukuthi ilayishile ngishiye empty akekho umuntu oyotshotshana imoto makuthiwa uyipaka egcekeni kuyo ngoba boyitshela ilayishile ngishiye empty lapho ke imoto ihlala kimi nami ngiyabuka ukuthi hawu impela ngathi ngiyawinakela angiphosela umuntu bese ethi hayi khanyisa fana hayi ngithi malini baba bese ethi ke hayi let 150 dula kabi lo muthi hayi bese ngiyatsheka imali engiyiphethe iningi ngoba kade ngishaya ilokali kukhona nocash wangayizolo bengakahambisi imali yasekuseni ngibheka ophongolo imali ngilayisha ngibheka ophongolo imali ngilayisha sengibuya kophongolo uyabona so imali nje uyayibona baba uthi iningi avele nje 150 kade ngokhipha 150 ngikhipha kweningi imali ngimnikeza vela uthathe ko 5 phakathi qhubeka bese ethi hayi awuthi ngukhothise mfana wami ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi uyindoda wena awuthi ngukhothise nje ukuthi nombani nje angadlaleli kuwe ungaqhambi nombani azoxwaneka kuwe awuthi nginika na induku ngisho umuntu ethi ugwaza msiyogunguluza umesa la kule nduku angikhiphele ke umuthi lapha athi angiphendule isandla lapha ngikhothe angitheleleke ngikhotha ngithi ngilayishile ngikhothe bese ngithi ngiyazi phela kuyatshingwa ngemuva bese hayi umuthi ufuna ufake i-full force kuwo ufuna umuthi ufake amandla akho ulahle umuthi lona manje hayi angithelele futhi kabusha khothe ngitshinga manje angisenamsebenzi khothe ngitshinga athi sabala abantu
hey ungasaba abantu bona la abantu laba nabahamba inyanga ngesingabo laba abantu babona nje bazokwehla futhi uzohlukana bokona manje dlana umuthi lo hayi nguhle komuthi bese thi ayikhanyisa fana ngithi malini at 150 ukeep 150 so 300 within 10 kilometers hayi ngumnikeze lo 150 kubo 300 ayisiqhubeka bese thi yabona mfana ngifuna ngokunikeza umuthi ozongenisela imali ngifuna umuntu ozongenisela imali mina ukuthi ngisho imoto le iqashwe ngisho wonke umuntu akhuluma language yemali ngiyakutshela mina mfana ngalo muthi lo usawuphethe ngesandla usebhodlela enyanyana nje encane ungathi into esasopo like uyabona ngathi isa uju like into ongayiqondi ukuthi isikhathi sini inamaqashanyana nje ngathi amaqathe ngasi noma engathi kuyinyama phakathi yabona awukhiphe lo muthi ke lo bese thi lo muthi lo uyoqashwa sho ngasafuni uyothi uyopaka ntambama uqhamuka abantu bethi hayi sithathe mfowethu uyothi uqashwe ngisho ngasafuni iza yonazi imicimbi nansi uthathwe bemshado inqobo masondo uzothathwa uwo bese ngithi hawu uyasikhona umfana lapha erenke ohlala lezo peshini ngisho ngenhliziyo khona umfana ohlala ebhizi lapha ngithi kusho ukuthi yilo muthi mhlambe umuntu kanje hayi bese uthi baba ngizokuthelela lo muthi owemhlanhla nje wemali siphi sitsha engizokuthelela kuso hey ngiphuthaze lutho ethi thola noma ibhodlela nje sengisaba ngisho ucela noma ibhodlela le ka drink nje ngapha kubantu noma mhlawumbe i-half liter nje ka drink labantu basengibatshenga ngomuthi sengiyisaba hayi ke ngiphuthaze ngithi hawu ngizothela lapho lo muthi ngithi ngivula ukhapbholi lapha hawu kune roll on yami angithi bakho roll on thina njengo driver ngoba sibuye silale ngaphandle yokuthi uthuse nje mawuthola indawo yokugeza lapho bese ayi ngase ngiyakhipha roll on lena ayi ngayiluma ngangazi roll on kathi kwasa nje ishwaqa kangaka ibaba ungathi ishwaqa ngazathi ilokho uthi uyialarm ngikhiphe leqhamuza lengilitshinga ngewindi ngiyichithe iningi vele nje phansi roll on yami engaka ithi nje phansi thintithi ke ngimnike ke athetha hayi isula lento le hayi ngiphuthaze ngithola ithawula ngithola isixubho ngifake phandla phana ngesule ngimnike anqabe athi hayi ufuna isuke le roll on lento ngithi yebo nansi akhwile amade ngiphuza ngivule yona ngibombuthele yona lapha ku roll on ngiyakaze ngichithe ngaphandle ngifaka ithawula ngisule ngivule iwindi hambe ngikhipha isandla ngaphandle kanje phela ngisishayisa ngomoya lapha liyakhali ilokhuzana leli ibhodlelana le roll on hayi ngimnikeza ke angithelele mama teaspoon of 4 yini ngokukala amaconsi ayengifaka lona ngivale bese hayi lona ke uyokuthi nje emzimbeni uthi nasemotweni kuyoqhamuka umuntu uNkulunkulu azokhokhela isikweletu ongasazi hawu ngicabanga umuntu baba kwaMjado okangixoxela ukuthi bake wakhokhelwa umuntu imali angayazi 3000 ngithi hawu usho ukuthi impela induke kanjena le ngithathe ngifaka ikhapbholi lapha khanyisa fana ngimnikeze futhi 150 shuse ku 450 sambe bese dathi ngihlanze into yokuqhuma ke mfana wami ukuthi nje uthandeke abantu bakuthande la umi khona abantu bahleke uyabo uyohlala ungunga ngabantu nje ngaso sonke isikhathi angihlanganisele anginike ipheshana nje angixobela afaka bese nje hayile uyoqhuma nje ekseni uyavuka uyakhwifilanga usho ukuthi ufuna imali kanjalo lena ke mfana wami ngisho ungaqonda iowner leli makukhona iowner lafelwa indoda lapha uyofika uthatha ulwini uNkulunkulu uyakutshela mina hayi ngithathe ngempela le nto nayo khanyisa futhi 150 600 is gone hayi bese ngiphefumulisa baba sithi uhamba bese hayi mfana hayi nginika induku yokugcina ke manje lena ke awuzokuyikhokhela le angithi uyofuna ukuthi uyintombi ngithi mina hayi anginayo inkinga baba ngokuqonyo hayi ngiright bese hayi ngizokunika mina umuthi wokuthi uqonye ngisho ngathiwa qhamuka ungqongqoshe la uyofika qoma hayi nguthathe lo muntu bese hayi khanyisa nje mfana wami ungakhiphi imali ethini noma uhlweza bese ngivula i-tray lapha nathathe ngishaya amashumi ekseni ngishaya ilocal hawu ngikhikhithi ngisathi ngiyabala u2 run laba vele abambo babe esandla lesami athi ayithela awuchithe wonke eshay awuchithe esandleni sakhe ayithathe yonke le mali ayithi uhulu ephaketheni vele sesiyafika ngithi umuntu ogcina kunika wona ayi ehlu baba avalelisa ahambe lutho ukukhokha nomfana wakhe mangifike edrobheni lapha sengifike ngehlisa abantu sebethe nje bathi sicela ukusala edrobheni ngifike ngibehlisa edrobheni wehla nje umama futhi wathi nje umama lapha phambi kwami ho
kade umncane nokuba mncane umuntu azorojwa nje indoda nje ayisuke yangicasula agqishazela umama hambe ngisale kanjalo. La ngoqala ukungena kule channel yethu cofa subscribe button nganza kwethu-ke lana-ke uma phathanisa ukukhuluma indaba yokuthi wayegibelise inyanga eyayiwushaya. Mina-ke nawe nganza kwethu ngicela sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa cofa subscribe button.